Nagosogere omwancho murigere begeta sendiki Ndizi TV bwairire byacharagire Chinsa Ikomi chiabo na mugoroba ngatwatika kwa batu kulire iranga nkomera ntore amunaye imeyemesa ya Amayia margoba ya bono ase bunge ene nyari kwa bagego ikaransana oigo ochaga ukwanira inganene ne yenyari kwa bagego leta ibirengereri ensemo ya serikali egendete kwa bagego sira omoroberi olia bwechibesa zo muswada bwechibesa o finance bill na oigo ensemo elia ekwamereria serikali ya Azimio boigegenda kwa igeko tebanga teri uchikoba gwanchera na gwetia omuswada oyo kero kende nigora chikoba gokoba egurube enene guchiase omokenyoka wela igati yanda mange etogendreta kwa bato kubwatira kurugeta sendiki Ndizi TV karibu sana tunyara kwa bato kwemanya nganyane kwa baga bwatikirita ngoro kwa Josephat Amisi ngura nande asekara gutari gitambe ride tunyara kwa bato ko semene na kumanya nganyane kwa baga bwateka. Biamono kabisa togochaka kurwase county ya Nyamira nigotogote bunga magiga ya bunge ye county ya Nyamira goterenia ebikaro byabo wikera asenga kitamanyerire bona nigaba MC boigobe county banyare ko bagweso kina kuganya serikali enene nyare ko bage kubwato kachibesa guchia ase obokoreri gwechi county kubwatekana naba MC aboni go batebire obokoreria ase chigodi ani botaranyara ko bwikirana kubwatekana na kuborwa enibo anene yiranyare ko bakwerekia buna amagendera guchia sabana inchenyare ko bagwikiraniwa nada geto toigwarana n'abantu baito ng'atari omusara togotaito mentwe n'echibese chiito chirani gwinse kurwesi chiarenge na chito chikogera togomete ng'atika chirani gwinse chiarenge kulingana n'echinke chiarenge lakini nachibatoete naende barusire chabere enusu ya chiri batoete so igotari musara togotai omuya enero mwananchi akonyara goikera into tomenyete ase ward ya into tomenyete mashinani serikali yaito yagwate policy ya bottom up intete gotega a ward nero smallest devolution unit nero bottom nero nsa tigama gendera cha Chinsa insego develop a ward ya nemne mo MCA na kilo mo MCA Kenya develop a ward ya then Kenya is developed ward yeto abana nchi ngotatebere nkibata gete togo chikoira na ese serikali go sese gabana goteba mtuta gete ke kwanyore gabana ne nabwate mipango yaye ebintada gete okora igontura ikirania amaita chi abantu baria batutumete chira tuabarierete eto tagete chibese chigucha abananchi ese ward baikaransa bateba onyene pare batagete bakorwe pare onyene class ke school batagete onyene nyagitari onyene project ende onsi gosena mache omosaki oitoba mangana Amayia kurwa ime county Nyamira job mangino wagete kambi ase county yo agenda toka bagotobwateria orobote basinchira yobo ikirano togoskamo twe abarai anene ababunge ba Kenya nigo babuligwe kubeka ebirengererio byaba Kenya mutwe anene ekero barachi ko bakogendera gukwanera omuswada of finance bill ase ebunge enene gakwana litikoria lero omosibati alisosero oyore boigo omokoti processor ime county ya Kisii nigo abulirie abarai anene ababunge bechi constituency chonsi chi county ya Kisii aboigo Nyamira kwene kiabuna anene banyare koba bako uirera na kwene kiabuna ebigambiro gose kwene kia anene bune birengererio vya abakenya byenyare koba bikobe kwa mutwe na boigo kwene kia ngabanyare koba abakwene kia ngabake bill iyo ekolengana amune birengererio vya abakenya nasoiro gukumigoro y'abantu abatu atumete parliament aba MP n'aba senator bono twasoire gukumia egasi twabairire toro mbenyore tingaintu nindu tobatome toro nindu turaba abachiriwa babo eba bwenete koira fuse cheito bagende batuwasirise lakini naranga mbuya ya mochikoba ekarabo bayetigeri korwa 3% to 1.5 etogo sabanga tige president ebeke ekegwango keria keranyare gwa accommodate abaligo na balense na bali batali kogenda bachigo chatiya na igoro ye finance bill inunga imoko nyora mule emwe betenga mwachole tuna bana inchi mogende guchikubairira mangana abo amaganie ito ase parliament
Togoska motwe aneno mraibwense ya Kenya Dr. William Ruto na ikirana ime county ya Kirinyaga asomega aboko igora enyagitari ya Kirinyaga level 5 gabo kwana kurwa senseme yo nigo William Ruto wigo atabiringo ikirana gukwaga cha kwenyagitari yo ngogatika no kugaterana okwana no kwanyere ko korekana serikali county ya Kirinyaga na wigo serikali na wigo William Ruto na irali bagelio ekogikeria ekyombe kerekia mungiki ekyo kenyare ko korokana geokora emirimo yabo yobosaria asobangwiga. Pelekeni watoto wenu kwa mambo ya mungiki. Wachana na watoto wa taifa letu la Kenya. And I want to promise you, mambo ya mungiki haiwezi kurudi Kenya hii. Tunajua hasara ambayo imetupatia. Tunajua vile vijana wetu wameangaishwa na haya mambo ya mungiki. Haiwezekani. We cannot accept that in this day and age, we have people who want to circumcise women, who want to engage in drug abuse, who want to engage in matters of, I don't know, illegal taxing of citizens. That will not happen in Kenya, and it will not happen. Sijui kama tunaelewana. So, wale wanajaribu kutuletea hiyo kasumba, ati wako na mpango ya kulete mambo ya mungiki kurudisha hapa, ati ndio watumie kwa mambo ya siasa. Wapange mambo ya sera, wakutane na sisi kwa mpango ya sera. Wawache mambo ya fujo, wawache mambo ya kulete mambo ambayo yanaturudisha nyuma kama taifa. So ile mipango ingine yote, hii kazi si mnaona inasonga vizuri. Deputy wangu ndio huyu anafanya kazi pande hiyo. Mwingine anafanya kazi pande ile. Mawaziri wanafanya kazi pande ile. Mimi nasukuma chinga ki chugo kwana kurwa somo ibo igora inyagitari iyo ya Kirinyaga omugabana wa county iyo ya Kirinyaga ane waiguru nera nigo anyale ko baga gotebia abamenye be county iyo na serikali county ya Kirinyaga inyale ko bage ko ire bitambo kero ayo kwene kiona obokorera ya sector yo chenu wanyale ko bago ko ba ase enchira iyo bikirano gati bitambo kero waiguru anyale ko baga kwene kali abamenye be county iyo neringa okolika abakori emeremo baisaine anene ase sector iyo chenu. Your Excellency, mimi nimejitolea kuandika wafanyikazi. Na kuna wafanyikazi tutakuwa tunaandika 47 na tumeweka pesa kwa bajeti. The next financial year we are employing medical doctors to add. Tuko sasa na 477 medics in Keregoya Hospital. We are adding another 47. Mimi nataka kukuomba, Your Excellency. Kwa Kikuyu tunasema mwanawe na keo daga gake. Mwanawe na keo daga gake. Yani mtoto ambaye anajitolea sana hawezi kosa mtu wa kumuosha. Mimi naomba national government inioshe. Naomba ministry inioshe. Your Excellency, your executive with the deputy hapo tokura kurwa se county ya Kirinyaga gwika ase county ya Nakuru asobotenere gwe county ya Nakuru gono gwa rurichi kuri go town ya Amarua na bwigo ebinyogo byo gotindia anene SSG ye Kigali watakano gotenere gwo muchu yo Nakuru boigo ni watabire okoni wa kwa Amarua yo nigo kwa irere emebasokano emeke komente kaya para ase bwigo abagende banyare kwa bagotumia ebinyogo bwo nonye chinga kichamambia engana iyo yanyare kwa bekorwe gwakorwa asobotenere gwe county yo ibanyare kwa bekubwatuka ebirengererio se kwera ebirengererio anene kurwa se ababwatani babonchurire bimyebwe byo nabwigo ababwatani be sector ya Bosombi. Juzi tu kulikuwa na dereva ambaye alipatikana akichukua pombe, akunywe pombe kwanza ndiye ingie kwa gari aweze kuendesha gari kuelekea upande wa Nyeri. Na mambo kama hayo yanarudi baadaye yanatuletea ajali katika barabara zetu. Kwa hivyo hata hii mambo ya ongezeko la ajali katika barabara zetu inaletwa na unywaji wa pombe, kwa sababu inakuwa rahisi sana kwa madereva wetu, kwa manamba wetu, kwa wale ambao wanafanya biashara hapo karibu na stage kupata hiyo pombe. Na hii biashara tumefanya kwa muda mrefu sana, tumekuwa tunakata license like 8 years tumekuwa kwa hii biashara. We think kwenye wanasema hawataki wines. Na tuko na malon, tuko na nini, kazi ndio tunategemea, hakuna kazi nyingine tunategemea. Na tujakosa kulipa license au tumekataa kulipa license, waseme labda ni license hatulipi. That's why wanatufukuza labda kwa kwenye
tunafanyia biashara. Hapa ndo natoa my daily meal. Sasa kutuambia ati kazi inafungwa ama tunatolewa kwa stage ama kwa kazi, mtu ataanzia wapi? Mimi namuunga mkono Governor Susan Kihika 100% ya kwamba aweze kupiga marufuku uuzaji wa pombe katika stages na katika soko. Hili ni jambo ambalo limekuja kwa wakati ambapo unapofaa. Ile sheria ya NTSA inasema don't drink and drive. Kwa sababu ukiwa mlevi unaweza sababisha ajali kwa haraka. So etogoska motwe goikira ACNC moye chisemi nobo manyibono nigo abo bisabe serikali na boigo abari mu bechu university was lecture banyareko bakuburia serikali nyareko bakwene kinga ikiranire anene chiriboti cyobo manyi icho chenareko bachigo korwa AC University imense ya Kenya bakokwa na korwa AC University ya Kenya Methodist niko boigo abamanya banyareko bakuburia ngachinjire chikira kiranyara ko bachigo ikiraniwa kubatika no manyobo niko kirachiko bachigo ikiranya amagendero imense ya Kenya gati yabo okurwania emechando iyikunyara ko bakoretwa no gonjoreria kwerire. Done that research. Much of it has not gone to the community. Much of it, like mine, I know a bit of it is in the store, and we need to convert it into something. A little bit of it has gone into practice, especially in Machakos, and especially Machakos. Whatever it did for Machakos, they have converted it into use. Tunajua kuna research kama researchers na kama ni wasomi wakisoma kitu wanasoma ili waweze kutekeleza, lakini kuna mahali inafikia wakati wa kutekeleza kulingana na economy ama vile nchi inakuwa, unakuta sasa ile information imelaliwa kwa sababu hakuna sauti. Kuna mambo mengi ambao vio vinafanya utafiti lakini haijaweza kufikia jamii ili jamii kaweza kutambua ya kwamba tunaweza kubadilisha omochando bwabana gutagendera nechisemi nigo nyareko bagokoretwa amuno botakana bwigo abana bugwe tuma kuriya emeremo chinga kibare emyakemeke ororo gotirwa nyareko baroko bwatokwa amanekyo kerie kya international level organization iseyo musubati Madam Grace kolengana Grace ni gatebire anene imense ya Kenya omochando yo bwabana gutagendera amanechisemi nigo nyareko bagokorekana asachi county chirichirobekaine amonense ya Buganda. At issues of poverty, lack of access to education, and all the related problems that prevent children from enjoying their childhood, but also benefiting from education. And so we come together with all the stakeholders here in Bungoma to commemorate this day, not because we've achieved wonderful achievements, but also to continue to create awareness around the issue, particularly now that we are left with a few years to the end target, which is 2025. We are looking at what is happening in Bungoma and where the prevalence is very high in terms of children dropping out of school. We were told 15,680 children are out of school. That's a very, very huge number for a county, even though the population of children, I think, is high. And the prevalence is in agriculture, but in other forms, which are actually known as worse forms of child labor, sexual exploitation. Togoska moto wikira ime county ya Samburu ase abamenye be county yo anene abasubati bebwatrente banyareko babakwego keria omurobiri nyareko bakoletwa ase enyagitari ya Samburu oyolengete kwaneke buno nyareko bakokwena no bosemya gukia asa basubati bali bebwatrente korenga no botenene ligumurobiri niko batebire banyareko baguchaka omurobiri oyukweneke abuna abana bali bakwiburu banyareko bakwiborerwa sinyagitari abo yokwira nyanse ekerengo kia basubati bali bagusire ubugima bwabo anene chinga kibagendete koba abakwibura na biga bana bake abakunyara koba bagusire ubugima bwabo chinga kibanyare koba bakwiburwa. In the maternal shelter, and we are examining mothers that they are staying here because they live far from hospital, and we normally examine daily. So we listen the fetal heart, we do palpation on the abdomen to see the well-being of the baby. In this case, she's around 34 weeks, so she's still remaining 6 weeks to go. Hopefully she will deliver well in our maternity. Shika ni kifaa
scan, point of care ultrasound machine yenye inasaidia kuangalia mtoto venye halivyo pale tumboni mwa mama, na pia inasaidia kama mama anataka kujua yule mtoto ni msichana ama ni mvulana. Kuja hapa sikuwa poa, juu nilikuwa natoanga watoto kwa miezi 7, 6. Sasa nikakuja mapema. Sasa nasikia vizuri. Sasa nasaidika juu nimekuja karibu na madaktari, juu nikisikia ushungu nasaidiwa haraka. Kwa huko nyumbani sikupata usaidizi juu hospitali ni mbali kidogo. ATD. Sasa vile nilikuja Togosaba okwabera asetilafu ejo ye mitambo kolendetwa airanire nanda sembeo totigarete ime county ya Samburu togotebenga omuriro motinirigo nyara kobago gwate ko botuko bugo kira lituko lya lero aso nyara kobago samba eskuru yeba muri Kisii ye gotoka ime ye county ya Samburu korenga no boterenirwe eskuru ejo ni gabate biro mubero yunyale kobago gwate ka sentunda ya kabere ise ye wiki eye momagega yaba murabo saba na eskuru koirana lituko lya igoro elinde banyare ko bakogendera amo na masomo korengana n'abayibori b'eskuru inigo baburiri aneno botenene bw'eskuru ebunyara ko bago chaka obotuki bwa bene elio komanya ningi keirere kuwateka kumuriro ase skuru ya Chintunda ibire bono. Kwanza kutoka nimekuja mbio tusaidie kuriski watoto isiwe iko na damage kubwa kwa shule, tukakuja mbio kusaidia. Leo ndo wamefika na leo ndo hii kitu imefanyika. Sasa hatujui ukweli kwa wapi. Hao watoto wamerudi leo shule. Leo ndo wamerudishwa. Hata wajaka umesikia moto imewaka. So something is not adding up. Hatujui ni nini. Hatujui hii kitu imechoma hapa ni nini, kama ni wanafunzi ama ni nini, we don't know. But something is not adding up. Wameenda hasara sana kwa sababu wazazi tena vitu ilichomeka wakanunua tena. Saizi mzazi amekuja, imagine all the way ametoka mbali ameleta mtoto, hata hajafika nyumbani anasikia tena shule imechomeka. So mimi naona hiyo ni hasara sana. Na ningependa kuuliza walimu wajaribu kuinvestigate ni shida iko wapi hapa ndani, ndio watu wapate kujua. Raundi ya pili wamefika leo na kukaungua pia, na ile kitu ambayo inachangia moto inazidi ni kukosa gari ya zima moto, na hawa watu ambao wana experience ya kuzima moto. Tunaomba serikali wamsaidie na zima moto, ndio in case vitu kama hizi zikifanyika bas moto inazimwa haraka sana. Ayongati ya yanda mange omwancho murigere togenda tokobato kwariganire kurase gitaseni Ndizi TV anene ACMS ya mayetiga ntebe ngampie mona singincho yaye koirari bagalia okweneke konyera kobago gusanga mona into Amayia na boigo emeroberio elia togenda tokobato kwariganire kurwa ase gitaseni Ndizi TV ulio nyara kobaga kwenekia buna Amayia yagochere gwetera ase omuno bemanyereriga koro kwa Auta litariana ngoro kwa Josephat Amisi na koganerie oborigereria obia bwemeroberio eyetigarite migataseni Ndizi TV. Ndizi TV.